Bon Christmas siya lulundag kapusot na kumprendihin siya praise. Amen? Ay, basin siya yung bitwapong natin, bitwapong natin, kasi siya yung ganyan, may kaming wang yung bami doon, siya yung aram sa bahay ng sarili. Try ko yung kumarap-maray dahil panuro kami ng pre-opening. Amen. Proud ng at how tao ruang biyayin ng Pilipinas. Amen. Ano kata yung tumay sa kamapir kumlang dalungin tumayan sa Yesus. Amen. But alayin kunyong som dan oknir som chiang snat yang bruno at tumay. Betul betul preang. Taukan di tengah ini, amen. Mohon kita kepada yang aditan semua. Before we start the prayer, sama-sama betul kita. Oh Prabu kita, percaya dengan Prabu ini bersod berdoa. Semua kontrol dan ini perang banyak nuom yang tengah ini banyak jodoh ini yang kuara marai bungkuru serai lukai luka bopon bopon preso Kristus perang banyak nuom yang tengah ini terbanyak dulu tengah ini dan bopon Kristus dia tak bersut bersut preso Kristus. Justnya Yesus Prabu ini terberang untuk berhat melihat tengah ini Prabu ini terberang untuk ruang yang bikin di tengoknya mulai. Semua kontrol dan punya keadilan dan penolong ini berucap to pray. Allow people look at more. Ikumpong tayo tulungan bikin. Ay nasabay rin. Kitwe sa bon Christmas. Semua timoi ada bayi terang bon Christmas. Bon Christmas tu siapa? Hello? Prambut ka Prambuy. So, okay. Lalu, now ini kau siapa boleh? Dapat ini putra kat dan il. Putra itu dia Praisu. Acung Praisu kat mun kat itu mana teh? Minta Praisu busuk. Tahu kan yang tengoknya, amen. Siyempre Yesus sumrak yang tengoknya. Anong hauta Christmas? Kepro Yesus. Hai magnon pisangre Christmas magnon mereka po bandang tun daipan tunruang kalian ngayong kuruk ko by hukum praise the Lord. Amen. Ang sangat ini praise kat dannya ucana. Amen. Saya ban protein praise Kristus. Kau siap kadok dan min pembelai hukum. Amen. Kau lihat selain amen. Silakan amen. Oke. Hai. Pria trung protein buat ramuan bot. Ya, hai. Acung hai presu. Pria cat yang ham. Anu ya tamai. Anu ban tanya hai. Pipuan selam ciam. I love you at that day. Buat pemimpin membawa presu Kristus ini. Amen. Now, kung timoyin tengok ni. Amen. Natingaw kung pupol yung ako. Praise you kung natingaw. I love. Doon siya asong triyang set yung tengok niya. Prayer Yesu. Siya prayer sukru yung tengok niya. Kung natin. Amen. Amen. Ada pa yung natin. Ang kusunod nun. Ada pa yung natin. Pipro. Mula ay praise you natin. No angke no tino halbay. Pipro, ada ba preso na tini? Pipro kon mo preso na tini punta. Amen. Amen. Kan open yan. Ay
losma robo putrano. Minita pra Yesus kumin umnai sukcur pupau terkini. Min umnai terluka awal atok sekedai kubuhin terkini. Min umnai dambai awal yang terkini bansum pro ruipis selesai. Presu kumin umnai ta. Presu kucai sedai naik lo sedai cuma. Putai kapucai yang sedai. Putai presu kusidai nau pipoblok cemol. Amen. Kusidai betul presu kus. Pipro presu kus minum naik. Presu kus bantunya piala setan. Pen presu kus sukut nalusukan yung bantunya rai. Dosa yung cia presu kus sukut nalusukan dambai yung jengok ni. Amen. Surat Al-Qur'an amen. Amin dong kita baca lucu. Amen. Amin dong kepada saya. Amin kita baca lucu. Pelucu hai perang putih puyuh sebab kita. Amin. Kita cuma amin. Baik. Kita bertahu, oke? Priada kui kena la kena robo presu. Presu kumlat ya ucap pipla yung sao yung adang may alaw ketika pusia yung kumpung tayo dipili ikat kicap pencet roay mong baon niya nagnong tayo kumpung tayo patmong sigat yun ko pa sa mga gusto niya ay preso awal yung cakap niya minstrat niya presumen yubul ta prekumpi ruko prekum yang cakap niya trautay atitan som preang nung duknuang sibuti ayaw min kumunot trautay hay min kumpong tayo bitria kumpong tayo min sampiya na tanong puti kapuchay yung proyay yung trautay atitan atitan awal min santapya amen sebelum koy na tanong kipruhan na tanong min Kristen chikran kikumpong tayo atitan ako ki atang santapya kicamban santapya sampai kumpul yung cakap niya min anak ko nao amen dong sinihay ayaw yung lumlok kay preso ban sukot na lutsakang preso ban pusot na patay ni men sumrap niya datay ni preso pusot na patay ni sumrap yung cakap niya amen ay di Prayak dah min prayak cisda. Amen. Kenapa? Min squad prayak dan min prayak cisda deh. Min tay prayak. Do sini hai preso pusut no prayak ini. Dabay yung akunya bantul kumnot yang ucap. Hai yung min squad kepiap. Hai prayak yung min satu kepiap dosa preso. Amen. Hai tin prayak bu baida. Dakong now okay. Amen. Sob sa pulo. Timoy. Preso siya. Pusot na panday. Dot siya. Dambay lukay bani punle. Ipro preso to siya punle. Punle ng lukay. Lukay ko kumpong na pia pungut na pungut nilai tanaw tanong ang crown ng night ahead magbabang tanong ni Paul piyak pungut ko mansuwate piyak pungut na nilai tapil tayo at yun at dan at suwal pula yung tubo yun na nilai tayo yung pungut na at nilai blue Diyos na'y preso, ban puso, timoy, dambay aw yung min paglo. Pil yung min paglo, yung squad,
trầm trầu nước sôi khô đại amen trầm trầu cứ bay bồng bồng bẹt gặp phútประกอบบริยาเตบันบุกกัดพัฒนิกนมบริยาอัติโกบริยาเตบุกกัดที่จะบอกนี่กับเปิดที่จะบอกนี่ก็เชียร์บุญหลวงบริยาบุตรจะบอกนี่บันเลียดผิวบุกดอยอะไรสักอย่างโว้ดุษย์ให้พระเยซูประสบดังใบเอาเรื่องนี้พระเยซูtidak berbohongให้คุณจะบอกนี่ดังใบyang dipercaya sekuat yang dan terangให้คุณyang terang tadi presu presu dia perlu untuk nom cipta oleh berjumpa dewa amen Amen. hai presu bin presu tolong menmacia kuantai pemimpin petomai syukur lalu sekarang syukur lalu sekarang sampai syukur sekarang Pipro presu kecil Pribo baidah yang dah. Amen. Basis pribo baidah nila kenal mai. Pribo baidah rokopa. Pribo baidah kon basis saya kon yang kumpul tay pipa. Yang mon tay advance yang terang tay curi kon yo. Amen. Basis saya yang kon yo. Duk siap klien baik, klien tek. Dusnik preso baidah. Amen. Yung ay tau preso baidah. Yung ay tau akitan ko preso baidah. Ay pin yung upiw niyo akitan kay preso baidah. Preso baidah yung chungal tak. Yung chungal niya. Amen. Dut sinay kum au min prea ay nakito. Ipro min tay preso siya prea put prokot. Presu dan nom ayung ni perlu tak ayung ni sirai piak ke. Hai presu sukut telur sekali. Anong bunghai tang presu kusia sulai di telurnya kelana. Hai tibai ke presu kusia prebo baidak ni. Aku kumsan cet yang sama punya ayam. Presan nau ini minyaklah asurun pun. Minyak min panahana ko kusa min kun adal min buat pisau minyak sulai tayo na min preko baidah sulai cakapnya tiap kumarah semarang yung bichon na itacha cakapnya ay lao prea isuko siya sikday sabdo amen Macam cakapnya mesti dah senang. Amen. Dasar presu pusuk. Amen. Isne I love cakapnya ban answer nanti. Punya cerita dah. Man dasar kunai. Man dasar kunai cakapnya ban answer nanti. Cerita punya. Cakapnya ban answer nanti. Dasar prepo baidah laus tansuan ban nuam cakapnya answer nanti. Amen. Antoy natin eh. Pero I love ko siya pisay na. Yung tumubang Christmas. Yung tumubang, yung ramlat at pusot ko preso. Ay cakap niya siya po ng pre. Press 1, press siya damay. Diyan kumot ay tiyang chit niya cakap niya. Amen? Macok na tayo. Ay chit, yung chit damay. Mitrai pia. Kalau kita nom siapa macam? Nine mitrai pia. Bapaan, pupuk medai cakap ni. Sedap. Pun cakap ni sedap betul. Betul man atibai diuti. Saya suku cia macam. Basit siya matcha tinatawag preho matcha. Matcha ng abay-abay na mo. Matcha na mitray pia. Ay nalaki sa ban mitray pia pulot tayo.
Lúc tay cho mọi người biết lấy thiệt. Amen. Biết lấy thiệt. Kusungkan sumrap si Bodi. Amen. Sungkan. Basan siya na kunong krusa at may biết lấy thiệt. Kupi ba ka Basen siya ko Basen siya na kunong protein ang protein at may try piya ko diya. Basen siya yung tagban may try piya. Yung tagban sa piya na kanang sibot yung kuwan. Yung tratay suwalta. Hay nung tutul, hay nung chưa. Praise to Christ. Ay naman, improve praise to Christ ko siya mo. Nice ka rin. Amen? Doon sila yung pro at anong nung bansok atibay. Kung tayo, Timoy, stop. Timoy. Dake? Mula lahat. Pray minbot Christmas. Mula lahat, pray suprusut. Doisa nya tewak ni. Amen. Amen. Kani ucap doisa prea. Doit na kanong iyuhan. Supuk bay kada punoy. Dapat prea surulay manulog dan panmanang dan panmanang. Doon sila ay prea protein. Praise the Lord. Dabay out on the naday siya. Look, praise the Lord. Niya no, man, proud niya. Cứ ai biết Laglang, cứ ai biết Shivat. Laglang, cứ ai biết Shivat. Laglang, cứ ai biết Shivat. Okal. Janet. Doon sila ikapusot ng sumrak. Dampay sa niya min cibut o kalcinit. Cibut o kalcinit ko minita. Yang cakap niya ng pansongkrong ay yung kahit lang tausan suwaban. Amen. Ay sansuwan kung siya lumnaw yung cakap niya buday. Amen. Doon sila ay naubon krismanan. Kung tulog. Om noitin dan tuan bukal sini. Om noitin dan min dumlai kupuk. Om noitin dan men mopik lukai ini. Om noitin dan min dumlai tak kupuk. Men mopik lukai. Abay dan tutul kadu mopik lukai na lao dah. Kuntai om kupuk ke mopik sansu. Amen. Mopik saya kupuk. Bisa kau ai kau kesemanan. Nongga tur. Hai cakap ni arban tutul om letin. Monong tutul om letin kelas. Tutul presiden. Amen. Oh, anak tu punya perannya. Kedua belakang tu orang tu dalam proses lain. Amen. Puntai monong tutul abay. Kau kalau lukai ni. Tutul presiden. Amen. Amen. Doon sila ay nana dahil siyang tutul preso Kristo. Ay nana dahil siya lo preso Kristo. Anyone who wants to receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, and anyone that who believe Jesus Christ, please stand. Nana dahil siyang tutul at siya preso Kristo. Dia kata dia pupuk song tulang jangan boleh.
So, tulang. Tawag niya. Yan na dahil siyang betul Preso Kris ay Diyo Preso Kris. So, tulang. Ngopcho dahil siyang betul Preso Kris. Siyang betul kato dahil kupon. Ngopcho. Eben. Kutsa. Sus. Kutsa. Okay. So, tulang tawag niya. Tulang. Look. I know yung atitan. So, tulong sa niya. Tulong sa niya. Sudah pati. Tulong ay receive ng lang. Sriya. Tulong. O prego beda. Lang. Somokun dan Praong Cat Preso Kris Nakulong lupa ini Subrak Preso Kris Kutsya ketong Mahpis Aksur Disay Praong Sumbak Cip Kunyum Cia Lu Preso Kris Lang Preso Kris Kutsya Preso Group Tengah ini Kunyum betul Preso Kris Nakulong cek So kontrang So prebutin ko Ayun sa mga ini Amen. Good morning, everybody. Good morning. I want to wish each and every one of you a Merry Christmas. Kwanza na susok ko kita mo kniya naway soma susday bol ko sa mga kamay. And to remember that Jesus is the reason for the season. Nay so kompleto ang kniya preso ko siya ang bulahet sa harapan ko sa Kristo. As you continue to walk with the Lord, may you find many blessings. Min pilyan ko da sa mga preso Kris ng lepta sa lebutin po sa mga pagkakas. All things work together for good to those that love God. Pero abay, bakit kailangan ko siya o? So, po na po Preso Kris dahil ba sa mga prayer? Tam? Amen. Supo prabay, mapay prabay. Tam, sap pangaritay. Ro prayer to namin ito mga prayer. Amen. One of my favorite verses, Proverbs, Okay. trust in the Lord with all your heart Okay, tuksit do Preso o picture. and lean not in your own understanding. Kahit ko, tuksit ko na yung prabay. In all your ways, acknowledge Him, Hi, everybody. Yung flow, yung flow tayo kung school prayer. and He will guide or direct your path. Ay, Preso, nung nuwa mo ng mga kniya, tao sa Christ. Your love that gathered us together. Yung tamang niya na hindi daw sus kada sa lain ng prayer. Glorify your holy name. Dumbay ng kubay susad ng kang prayer. And we are grateful Alam niyo yung sunod kong prayer. that you have sent your Son Jesus Sunod Christ kong prayer, 1:15 Preso Kris. to be born Dumbay ng kusot ng kani. and die for our sins. Ay sukot na lang sa kang kumubak ko sa prayer. It is the greatest gift that we Prayer sukot receive, siya kato dahil min yung life ko ko. that we have the reason to sing Christmas. Tapos niya yung min mo lahat, nalabay yung bon. Because we have Jesus Christ as our Savior. Pero yung min preso, kung siya preso, bro, yun yung mga prayer. We thank you today Sumukon na ngayon. that your message has been proclaimed. Sumukon, sumrang kulong preong delpan, ka. A message of salvation through Jesus. Pre, bantul dahil min
si Esukro, tam, Riyak. We thank you. So, Bukon, There are those who receive you as God. And they know you more in their life. tambay, natin ba tukol ba squad preha ba sa natin. Thank you for your great love towards us. Sumukol, sumrak, sila sunay mo preha, da tumupot. And for the things that have done today, Kaya bayad ang ban katlang no ngayon. we glorify and honor your holy name. Yung susadong kang preawang hay nung mil katinyo. In Jesus' name, Amen. Now, kunong prilem, Preso Kristo, sa niya at salita. Amen!